Ҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар роҳбарони масъул ба саволҳои хабарнигорон ҷавобҳои мушаххас доданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сафари навбатии корӣ анҷом дод. барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ вобаста ба масъалаҳои муҳими рӯз бахшида шуд. соҳибкорон ва сокинони деҳаи Охкӯтали ҷамоати деҳотии Кӯсатарош дар корҳои ободонӣ саҳм мегузоранд. дастаи футболи Саразм дар мусобиқаи дӯстона бар дастаи футболи Умед Бификаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ғалаба ба даст овард. мутобиқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 22 июли соли 2025 нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагони воситаҳои ахбор баргузор гардид. дар ин нишаст намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори сарриёсати кишоварзии вилоят Қосимзода Амриддин, муовинони раиси шаҳр, мудирону сардорони шӯъбаҳои дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва дигар масъулин ширкат варзиданд. ҳамзамон дар ин нишасти матбуотӣ ба таваҷҷӯҳи иштирокчиёни он як гузориши телевизионӣ дар бораи дастовардҳо ва рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҷиҳати омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди иншооти ҷашнӣ, ҳамзамон рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ, саноат, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шаҳру ноҳияҳои вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар корҳои ободониву созандагӣ ва хоса сафари кории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар санаи 11 июли соли равон ва мулоқоту суҳбатҳо бо мардум ва як машварати васеъ бо иштироки роҳбарон ва фаъолони шаҳри Панҷакент дар он намоиш дода шуда, ҳамзамон сафарҳои кории раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода, ифтитоҳи чандин иншооти нав ва дигар корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фарогири ин филми мустанади телевизионӣ буд. ҳамин тавр ба саволҳои хабарнигорон дар бораи бунёди биноҳои баландошона ва ба нақша гирифтани хатҳои нави обу ташноб, ҳамзамон дигар масъалаҳои вобаста ба имкониятҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент, бунёди инфраструктураҳои замонавӣ, қабулу гусели сайёҳон, махсусан сайёҳони хориҷӣ, ҳамзамон ҷиҳати таъсиси марказҳои илмӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудақӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, мусоидат барои коргарони корхонаи муштараки Зарафшон, марҳилаҳои вазъи танбашавии нақлиёт дар назди бозори марказӣ ва ҳамзамон вобаста ба фаъолияти масҷидҳои ҷомеу марказӣ, гиромидошти яке аз чеҳраҳои фарҳанги шаҳри Панҷакент Теймури Ҷалол ба тартиб овардани дарахтон, ободонии корҳо ва дигар масъалаҳо, аз ҷумла баъзе камбудиҳо дар фаъолияти таваллудхонаи марказии шаҳри Панҷакент ва дигар масъалаҳое ки ба шаҳру шаҳрдорӣ, пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент ва омодагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон марбут буд, пешниҳод гардид. раиси шаҳр ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси нақшаи генералии шаҳри Панҷакент мо барои бунёди як шабакаи нави ташноб тасмим гирифтем ва он дар қисми шарқии шаҳри Панҷакент бо фарогирии биноҳои баландошона пешниҳод шудааст.
تاکید گردید که همزمان در شهر پنجکین برای قبول و گسیل سیاحان مخصوصا سیاحان خارجی امکانیت ها سال تا سال بهتر گردیده برای راه ندادن به بعضی کمبودی ها از جانب مسئولین تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است. وابسته به سوال ها درباره تامین جایهای نوکاری حقوق های کارگران در کارخانه مشترک زرافشان به خبرنگاران اطلاع داده شد که سال روان با پیشنهاد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دستگیری پروکراتوری شهر پنجکین برای 1104 نفر کارگران کارخانه مشترک زرافشان جایهای نوکاری توسط شرطنامه‌های رسمی تشکیل کرده شد. وابسته به تأسیس مرکزهای علمی به نام استاد ابو عبدالله رودکی و استاد لایق شیرعلی رئیس شهر اطلاع داد که ما آماده هستیم این پیشنهاد را مورد آموزش و عمل قرار دهیم. در مسئله به ترتیب آوردن درختان گلبوته‌های گوناگون رئیس شهر اطلاع داد که ما کوشش میکنیم که یک گروه مخصوص این مسئله را بررسی نموده برای گرامی داشتی خاطره یکی از چهره‌های هنری شهر پنجکین تیموری جلال البته تدبیرها در اساس قانون‌های عمل کننده اندیشیده می شود. به سوال خبرنگاران درباره خیلی قیمت بودن نرخ خدمت‌رسانی طربخانه‌ها، دسته‌های آغازخانه‌ها، راویان توی‌ها و همزمان اجاره لباس‌های عروسی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اظهار داشت که واقعاً امروز زمان اقتصادی بازرگانی است. اگر شماره چنین مؤسسه‌های خدمت‌رسان از جمله طربخانه‌ها در شهر بیشتر شوند، ما از طرف شعبه فرهنگ گروه راویان را آماده سازیم. حتما این نرخ‌ها ارزان می‌شوند و ما برای باز هم بهتر کردن زندگی مردم تمام امکانات‌ها را استفاده می‌کنیم تا قانون جمهوری تاجیکستان درباره جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان رعایت گردد. وابسته به تنبشوی در اطراف بازار مرکزی رئیس شهر اطلاع داد که در این سمت ما علاقه چندین تدبیرها اندیشیدیم، ولی اینجا باید همگان مسئولیت احساس نمایند و برای البته در یک موقع جایگیر نمودن واسطه های نقلیات بنیاد یک توقفگاه زمانوی خیلی ضرور می باشد. در نشست مطبوعاتی در باره باز هم بهتر نمودن امکانیت ها در سمت فعالیت بانک ها سوال ها پیشنهاد گردید. تاکید شد که امروز بنای امانت بانک در شهر پنجکین برای قبول مزاجان خیلی تنگی می کند. نماینده این بانک به خبرنگاران اطلاع داد که عین زمان برای ازنه‌سازی فیلیال امانت بانک در شهر پنجکین لایحه آماده شده است و این کارها وقت‌های نزدیک با موفقیت آغاز می‌یابد. پیرامون بعضی کمبودی‌ها در فعالیت تولدخانه مرکزی شهر پنجکین نمایندگان مؤسسه‌های طبابت اطلاع دادند که این مسئله تحت نظارت و آموزش است. باید شهروندانی که با چنین وضعیت روبرو می‌شوند آنها باید حتما به رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین مراجعه نمایند. در نشست مطبوعاتی پیرامون بعضی بناهای ناتمام در کوچه‌های به نام ابوالقاسم فردوسی و درآمدگاه غربی شهر پنجکین که از زمان شوروی و 10-15 سال پیش باقی مانده است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید نمود که علاقه در این سمت تصمیم گرفته شده است. لایحه ها آماده می باشند و صاحبکاران با بنیاد بناهای زمانوی آغاز می نمایند. درباره تامین یک قطار دهه‌ها و خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی سرس
مسئولین اطلاع دادند که طی چند روز بعضی مشکلات تکنیکی پیش آمد و در این سمت علاقه تدبیرها اندیشیده شدند و تامین آب پلیزی پوررا تحت نظارت در این جماعت خواهد شد. رئیس شهر با خبرنگاران اطلاع داد که ما با مسئولین دستور دادیم که هرچه زودتر پایگاه‌های آبکشی نیلوفر 1، 2 و 3 را تعمیر و نوسازی نموده برای تامین خواجگی‌های دهقانی و شخصی جماعت دهاتی سرس باید تدبیرها مشخص و در مدت خیلی کوتاه عملی گردد. در نشست مطبوعاتی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سردار سرراستی کشاورزی ولایت امرالدین قاسم زاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر اظهار داشت که باید کارمندان واسطه‌های اخباری عامه در تامین دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده تامین لایحه‌ها و نقشه‌ها در سمت رشد کشاورزی، آبادانی و دیگر مسائلی که با بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر مسئولین همکاری‌های سودمند را وسعت بخشند. در خاتمه نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با کارمندان واسطه‌های اخباری عامه عرض سپاس کرد و اظهار داشت که واقعاً سالهای آخر ما از فعالیت کارمندان واسطه‌های اخباری عامه قناعتمند میباشیم و امید میکنیم که آنها در پهلوی ما قرار میگیرند برای بلند برداشتن معنویات اهل جامعه، هدایت مردم به کارهای آبادانی و سازندگی و 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خویش را میگذارند. گزارش عباس همراساده، طلبشاه توشف و شاه حسین صالحوف. در زمینه همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با اتحاد اروپا، بانک آلمانی رشد، بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری جمهوری تاجیکستان، جمعیت آلمانی اوید به تشکیل‌دهی به نقشه‌گیری و آموزش در شهر پنجکین لایحه دستگیری پیشبرد تحصیلات اساسی و دسترسی به انشاءات آب تامین‌کنی، سانیتری و گیگینی در دهات با مرام عملی می شود. در این روند در دهه دیوشیچی جماعت دهاتی خلیفه حسن بنای دو آشانه تعلیمی برای 10 صنفخانه و همزمان بنای تکنولوژی برای 3 صنفخانه در روند تطبیق این لایحه در دهه دیوشیچی جماعت دهاتی خلیفه حسن بنیاد بنای دو آشانه تعلیمی برای 10 صنفخانه و بنای تکنولوژی برای 3 صنفخانه آغاز می‌یابد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید نوبتی کاری از جماعت دهاتی خلیفه حسن به دهه دیوشتیچ تشریف آورده در مراسم گذاشتن سنگ اساس با بنیاد بنای دو آشانه تعلیمی دارای 10 صنفخانه و بنای تکنولوژی برای 3 صنفخانه شرکت ورزید و اظهار داشت که واقعاً در اساس دستور سپارش‌ها و توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد ده‌ها لایحه‌ها برای ساخت‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و حفظ اجتماعی عملی می‌شوند. در این روند اظهار داشت رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ما حالا در دهه دیوشیچ شهر پنجکین در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 1 با بنیاد بنای دو آشانه تعلیمی دارای 3 صنفخانه و 1 بنای صنفخانه علاوگی تکنولوژی آغاز نمودیم و امید میکنم که
дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани даҳҳои иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин иншоот низ мавриди истифода қарор мегирад ва барои омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами якуми деҳаи диваштич шароитҳои мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. Аббосов Ҷамшед, директори муассисаи таҳсилоти умумии асосии номери 1 ба номи Абдуллоҷон Бобоеви деҳаи Девашин мебошам. имрӯз мана дар деҳаи мо яке аз маблағгузорҳои бунёди рушди иҷтимоии Тоҷикистон ба мо бинобар сабаби он ки дар муассиса ҷо танг буд, солҳои дароз бачаҳо азоб мекашиданд, мактаб то ҳола носода буд, бо дастгирии ташкилот муассисаи дуошона сохта истодаанд. дар он зиёда аз 500 нафар боз талаба илова хонданашон мумкин аст. ман аз фурсат истифода ба аз номи коллективи омӯзгорон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат изҳори миннатдорӣ меномем ки ба мо манам хеле ташкилотҳо фурсондан мактаб сохта истодаанд ҳозир ва мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ инчунин ва ҷамъияти деҳот миннатдорӣ мекунем ки ба мо мана омада кӯмак карда мана ҷой интихоб карда ҳозир мана мактаб оғоз шуд, мана наздики вақт ба мактаб бунёд мешавад. ман Атоблоев Тимур, муҳандиси корхонаи ҷадавиме Гулгун, корхонаи сохтмонӣ. мо тасмим гирифтем ки дар деҳаи Деваштичи ҷамоати Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакен мактаби 10 синфхона барои хонандагони ҳамин мактаб таъмин кунем. дар ширкати сохтмонии мо 10 коргар бо ҷои корӣ таъмин шудаанд. хӯрду хӯрокшон саривақт, музди маошашон саривақтӣ ҳаст, бо ҷои хоб таъмин шудаанд. масъулаи сохтмон таъмин аст муҳайё. мо тасмим гирифтем ки мактаби зеринро то 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба анҷом расонем. ҳамзамон раиси шаҳр дар ҷараёни шиносоӣ бо дигар иншооти ҷашнӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулин ҷиҳати вусъати корҳо дар яке аз иншооти ҷашнӣ гулгашти ба номи Абулқосими Фирдавсӣ дастури супоришҳои мушаххас дода ҳамзамон аз осоишгоҳи шифо дидан кард ва масъулинро вазифадор кард ки бояд иншооти муҳими ҷашнӣ маркази оши палав дар муҳлати пешбинишуда бо як намои зебои меъморӣ ва миллӣ мавриди истифода қарор дода шавад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. дар заминаи ҳамкориҳои прокуратураи шаҳри Панҷакен бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва ширкати Садову Симо ҳар ҳафта барномаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия ва рӯзҳои панҷшанбе манзури тамошобинон ва ҳамзамон шунавандагони радиои Садои Панҷакен мегардад. барномаи навбатӣ бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен Дилшод Ҳомидов, сармуҳандиси корхонаи фаръии давлатӣ обрасонӣ ва канализасияи шаҳри Панҷакен Комил Бобоев, ҳуқуқшиноси корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакен Рустам Азимов ва сардори муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ороишӣ ва чароғонкунии шаҳри Панҷакен Хайём Низомзода баргузор гардид. ба саволҳои таҳиягарони ин барнома Аббос Ҳамроҳзода, Шоҳҳусайн Солиҳов, Талабшо Тошев, нахуст ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен Дилшод Ҳомидов изҳор дошт ки мақсаду мароми таҳияи барномаи маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама баландбардоштани ҳуқуқи
هم راهبران و هم شهروندان می باشد و هدف اساسی پیشگیری از قانونشکنی ها در ساحه های گوناگون به شمار می رود. پیرامون مسئله های مربوط فعالیت کارخانه های فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیا، کارخانه منزلی و کمونالی شهر پنجگین، نمایندگان آنها اطلاع دادند که واقعاً درباره نرسیدن آب نوشابه بعضی مشکلات جای دارد و البته ماهای نزدیک این مسئله حل خود را می‌یابد. از طرف نماینده کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی بار دیگر پیشنهاد گردید که باید شهروندان پرتاب‌های خود را در جای‌های معین شده بریزند و هیچگاه از ساعت‌های بیرون از ریجه معین شده هیچگاه پرتاب‌ها را در فصل تابستان در کوچه ها و جایها نریزند که این باعث بیماری و افلاس شدن شهر باستانی ما می باشد. خیام نظامزاده با سوال های ما جواب داد و اظهار داشت که سال روان با مقصد چراغان سازی، نصب رکلام بیرونی و آرایش شهر باستانی پنجگین کارهای معین انجام داده شدند. ما امید میکنیم که بینندگان و شنوندگان با این برنامه شناس میشوند و سوال و درخواست های خیش را برای ما پیشنهاد خواهند کرد. گزارش عباس همراساده، شاه حسین صالحوف و طلبشاه توشیف. дар доираи корҳои ободонӣ вобаста ба сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаву маҳаллаҳои шаҳр корҳои созандагию ободонӣ вусъат меёбанд. чунин иқдом аз ҷониби сокинон ва вакили маҷлиси вакилони ҷамоати деҳотии косатарош деҳаи оқкӯтали шаҳр доимо дастгирӣ ёфта, ин навбат бо саҳмгузории сокинони деҳаи оқкӯтал аз мавзеи хирман ба масофаи 5 километр оби ошомиданӣ оварданд. чӣ тавре сокинон мегӯянд ин як орзуи амалӣ нашаванда буд барои 600 нафар сокини деҳаи оқкӯтал, аммо бо дастгирии Норимов Субҳонқул, вакили деҳа ва ҳашари дастаҷамъии сокинон, ин дар тӯли чанд моҳ ҷомаи амал пӯшид. من یک فرد همین دیها شادی ستار شادی مراد و در همین امروز در دیه ما یک عید گویی ما خطا نمیکنیم با در سرجمعی همین مردم من 5 کیلومتر راه آب نوشابه گذرانده با همین سرداری من همین رئیس محله‌مون، دیپوتات شهری، دیپوتات دیهاتی، من امروز یک سال که در یک سال این کار حل شده، در کار در یک ماه امروز جامعه عمل پوشید. ما از همه این وکیلان شهری و بسیار منتداری با سر دست جمعانی این مردم من این کار امروز شکر خدا که به انجام رسید. чӣ тавре дар боло зикр намудем деҳаи оқкӯтал дар ҷамоати деҳотии косатарош ҷойгир буда он доруи 150 хоҷагӣ мебошад. Субҳонқул Норимов барои дастгирӣ ба шарикони рушд аз ҷумла ташкилоти Гулобом Партнес ва барои тахту ҳамвор кардани роҳ ва кандани чуқурӣ аз ҷиҳати техникӣ кӯмак расонидан ба корхонаи муштараки Зарафшон изҳори миннатдорӣ менамояд. ман вакили деҳа Норимов Субҳонқул миннатдории худро ба мардуми деҳа ва ба корхонаи муштараки Зарафшон ки ба мо техника кӯмак карданд ва ташкилоте ки шиланг ёрдам карданд, мо миннатдории худро баён мекунам ки корхонаи муштараки Зарафшон якта техника ҷудо кардан, мо роҳи аз деҳаи Хунгарон то Оқкӯтал зиёда аз 20 километр роҳро ҳамвор намудем ва 3 километр 200 метр роҳро ҳамвор карда бо рехнати лаш траншии ҳамин хати оби нӯшокиро кашида ба ин ҷо овардем. Ман имрӯз мардум об ба манзили худ расид. Миннатдорам ки мардум 1.5 километр траншии обо бо даст дуни сангҳои канда об оварданд. Инчунин миннатдории худро ба ташкилоти Глобал Партнер мерасонам ки ба мо кӯмак карданд. Мо ин шилангро оварда мана имрӯз
سلنگ 75 با اینجا آب آماده رسید. айни замону сокинон бо ҳашари дастаҷамона барои захираи об ҳавзи захиравӣ сохта истоданд. пас аз таъмин намудани сокинони деҳа бо оби нӯшокӣ аҳли деҳ ният доранд мактаби садамавие ки дар деҳа вуҷуд дорад онро аз сари нав сохтаву як мактаби замонавиро барои хонандагон пешкаш намоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент дар мусобиқаи навбатии варзишӣ бо дастаи футболи Умед БФК-и Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон бозии санҷишӣ гузаронид. бозӣ санаи 22 июли соли равон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бо иштироки зиёди мухлисону ҳаводорони бозии футбол доир гардид. аз оғози бозии футбол ҳар ду даста кӯшиш намуданд ки ба дарвозаи рақибон гол зананд ва чунин ҳам шуд. бозингарон бо як маҳорати баланди касби аллакай дар қисмати аввал гол заданд. бояд гуфт ки нимаи аввали мавсими чемпионати лигаи якуми футболи кишвар ба анҷом расид. дар ин муддат 13 бозӣ доир шуд ки дар он дастаи футболи Саразм як ғолибият ба даст оварда 3 бозӣ мусовӣ ва 9 бозии дигар бо мағлубият анҷом ёфт. аз ин нишондод худи варзишгарон қаноатманд нестанд ва кӯшиш доранд то дар нимаи дуюми мавсим фаъол буда дар мусобиқаҳои навбатӣ бо усули нав бо натиҷаҳои беҳтарин маҳорати бозингарии худро нишон диҳанд. аз ин ҷост ки ба дастаи футболи Саразм варзишгарони беҳтарини пешин мисли Баку Ахунов Парвиз, Раҳимҷон Раҷабов, Баҳризода Паҳлавон баргаштанд ва дар бозии имрӯза маҳорати хуб нишон доданд. пас аз талошҳои зиёд дастгириву мухлисии ҳаводорони бозии футбол натиҷаи бозӣ бо 6-2 бо ғолибияти дастаи футболи Саразм анҷом ёфт. бозингарони дастаи Саразм Баҳризода Паҳлавон 2 маротиба, Исмоилов Муродалӣ 2 бор, Суруш Баҳридинов ва Парвизҷон Алиев 1 маротибагӣ ба дарвозаи ҳариф гол заданд. аз дастаи Умид БФК-и Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон бошад Азизҷон Зарипов ва Ҷасур Қурбонов 2 гол заданд. ба дастаи футболи Саразм дар бозиҳои минбаъда ғолибият ва муваффақият хоҳонем.